Na samom početku želim da se zahvalim gradonačelniku Beograda koji je podržao snažnu akciju koja je upućena prema našim najmlađim sugrađanima. Naime, iz gradskog budžeta dobili smo sredstva i odvojili u namenu, a to je da podstaknemo borbu da nas ima što više, da imamo što više dece i ove godine opština Palilula podelit će 1500 kolica za 1500 beba koliko očekujemo da će se roditi na teritoriji naše opštine u 2019. godini. U ovom trenutku podelit ćemo 250 bebi kolica. Roditelji su zaista presrećni. Ovo je jedan simboličan poklon koji šalje snažnu podršku, a to je podrška prema politici Vlade Republike Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a to je da se borimo protiv bele kuge, da na svakom mestu govorimo koliko je važno da nas ima svakoga dana sve više. Jer sve ono što radimo u našoj zemlji, u ekonomskom smislu, u smislu da otvaramo fabrike, da pravimo nova radna mesta, da poboljšavamo našu ulogu u svetu, imaće smisla i suštinu samo ukoliko budemo imali što više naroda, a na nama je da radimo da buduće generacije žive u stabilnoj, ekonomski jakoj Srbiji. Hvala gradonačelniku Beograda i mislim da je simbolično i to što je to čovjek koga deca vole, vole ga roditelji, pošten, odgovoran čovjek koji upravlja gradom Beogradom i mi ćemo mu dati snažnu podršku i hvala vam što ste došli da ispratite ovu akciju i što brinete o najmlađim sugrađanima jer je to naša budućnost, to je naša energija i to je nešto u što treba da ulažemo da bismo imali jaku i snažnu Srbiju. Hvala vam još jedanput.